Baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bacakan surat ke-17 ayat 3. 17:3. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Teruskan. Surah Al-Isra Makkiyah, surah Al-Isra Makkiyah, surah ke-17, juz ke-15, halaman 282, ayat ketiga, letak tengah, kiri tengah. Kiri tengah. Masya Allah. Lanjut ke soal ataupun yang kedua. Sampai seperti ini ya. Iqra kitabak. Jelaskan dulu. Surah Al-Isra Makkiyah, juz ke-15, ayat ayat 14. Iya betul. Ayat 14. Iya. 14. Halaman 283. Ya. Letak tengah kanan. Tengah kanan. Bacakan, sambungkan ayatnya. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Masya Allah ya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Shadaqallahul azim. Lahu fiha Diulangi. waja'an. Makanya Maka yuridul ajilata ajjalna Ajjalna lahu fiha. Maka yuridul ajilata ajjalna ajjalna lahu fiha ajjalna lahu fiha ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Surah Al-Isra, surah ke-17, juz 15, halaman 284, ayat 18, letaknya bagian kiri atas. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Lahu fiha Diulangi. waja'an. Makanya Maka yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Maka yuridul ajilata ajjalna ajjalna lahu fiha ajjalna lahu fiha ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Jelaskan. Surah Al-Isra,
Surah ke-17 juz 15 halaman 284 ayat 18, letaknya bagian kiri atas. Masya Allah. Takbir. Allah